nonaha birakomeye cyane. Iri ni itangazo rya FDLR ritangaza yuko igomba gutera u Rwanda byihuta cyane, yuko nayo igomba gusubira mu gihugu cyababyaye. Ibi bintu biraza gushirira he? Biraza kugenda gute? Patrick Muyaya, umuminisitiri w'itangazamakuru muri Congo, nawe yemeje yuko bari inyuma y'ibyo bitero. Ibi ni ibiki banyarwandakazi, barundikazi, abantu bumva ikinyarwanda, ibi ni ibiki bibaye? FDL rishyize hanze itangazo rivuga ngo baca muri Congo, baca mu Burundi, ibyo nta kabuza bagomba kugaruka iwabo mu Rwanda, kandi bakabikora vuba byihuse. Basabye Congo ko Congo mwibuke ko yagiye mu kanama ka ONU gafata ibyemezo. Yabwiye Congo iravuga ngo natwe dushaka uburenganzira no kwishyira akizana ku gihugu, ku butaka bw'icyababyaye. Noneho ibi ngibi ni ibiki wa mana we? Ibi ni ibiki? Kora subscribe, like, share ndetse na comment. Wowe muntu udukurikiranye, wowe nshuti yacu y'amagara, iyi ni channel yawe, ni channel yacu twese. Rero kora share, subscribe, like na comment kugira ngo ibiganiro byacu ukomeze ubirebe cyangwa ubikurikirane neza. Rero iyi ni FDLR yatumye Muyaya iramubwira ngo natwe dukeneye kujya iwacu, kandi ku bubi na bwiza twagenda turasa, twagenda mu mishyikirano, twagenda uko twagenda kose, twanyura mu kirere, twanyura ku butaka, twanyura mu mazi, ati tugomba kugenda. Banyarwandakazi, ibi ni ibiki noneho? Iyi ni FDLR, kandi FDLR mwibuke yuko yasize ikoze genocide, yakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Uwo ni umwaka w'amateka ku banyarwanda n'abanyarwandakazi, ni umwaka udasanzwe, ni umwaka ukomeye, ni umwaka w'amarira, ni umwaka w'ibihe, ni umwaka wo kwibuka, ni umwaka wo kuzirikana, ni umwaka wo kudatuma abantu bawukoreramo ibyo bishakiye bapfobya jenoside. Rero ubungubu rero FDLR yatangaje yuko nayo yiteguye kujya mu rwababyaye. Ubwo ni mu Rwanda rwa Gasabo, rwa Gihanga Ngoma ijana, rukaba u Rwanda rwa Mibambwe, rukaba u Rwanda rwa Yuhi Musinga, rukaba u Rwanda rutamirije imisozi igihumbi. Abahanga n'abasizi n'abasiganuzi memaye baravuga ngo ni u Rwanda, ngo ni uko ari imisozi igihumbi, ngo n'ibibazo igihumbi maye. Ariko reka ubu tuvuge ngo ibisubizo igihumbi byarabonetse kubera ubumwe n'ubudahangarwa no gushyira hamwe no gukorera hamwe by'abanyarwanda bya kanyarwanda. Rero ndi umunyarwanda yimakazwa iteka ryose, gumye ishyirwa imbere. Ariko rero ubwo twakomeje n'ikiganiro. Ese wiriwe neza? Uraho? Ni amahoro? Wariye? Urakomeye? Rero iri ni itangazo risohotse kandi rigasorwa n'umutwe wa FDLR, risowe nonaha. Ndetse Patrick Muyaya hari ibintu atangaje bikomeye cyane, aravuga ngo ese maye nta kuntu mwasubira iwanyu. Yavugaga FDLR, mwibwe ko FDLR yakubiswe, gakubitwa inziga mu burasirazuba bwa Congo, muri Kivu y'Amajyepfo nabwo barakubitwa. Amakuru ava imihanda mu bamotari bivuga yuko kwa Evariste Ndayishimiye ni mu baturanyi mu Barundi, ati barayakiriye se bizagenda gute? Bihagaze gute? Amakuru yayo ameze gute? Ariko rero uko amakuru yayo yaba kose nuko yagenda kose, ibintu bikomeje kugira udubi, ibintu bikomeje kuba bibi, ibintu bikomeje kujya iwabo wa Ndabaga. Iwa Ndabaga ashatse kuvuga nuko ubungubu tuvugana FDLR nayo yadekaraye ivuga ngo irashaka kujya iwabo kandi ikagenda neza. Ati irasaba leta y'u Rwanda ibiganiro n'imishyikirano. Ariko murasetsa, ibi ni ibiki? Ese byakunda? Reka tubihange amaso. Ariko uko mbizi neza mu mateka n'ubuye amadosiye y'inzandiko n'ibitabo, ragiye u Rwanda rwangiye bene kanyarwanda gutaha mu rwababyaye, ahubwo abanyarwanda bakomeje gukorana ubushishozi n'ubudahangarwa, bashyira hamwe kugira ngo baze kubaka igihugu cy'ubumwe, umuco umwe, ururimi rumwe, amateka amwe,
ndi umunyarwanda igasimbura amoko gatutsi gatwa gahutu, ahubwo hakabaho gushyikirana no guhuza umugambi wo kugira ngo hubakwe u Rwanda rumwe rugizwe n'umuperezida umwe, rugizwe n'abanyarwanda bavuga ururimi rumwe. Mugira Imana rero kandi murambire kubona ibyiza, murambire kubona amahoro, murambire kubona umutekano. Rero ubu ngubu rero tuvugana iryo tangazo ryagiye ku mugaragaro ngiryo murarireba, ariko Patrick Muyaya niwe bishingikirije cyane bavuga ati Kongo twarabafashije, twakubise mu 23 nubwo yadukubise ariko nitwe twarwanye Masisi, Minembwe, tumanuka mu bibaya, tumanuka za Rucuro, turakomeza turagenda tujya za Gituku, za Mwaradine, tumanuka mu Birere, quartier do Birere, ville de Goma, turakubitwa turambuka tugenda imisozi n'imihana. Ni ukuvuga ngo rero bamweretse fagite y'uko rwose bagomba gufashwa mu gihe neza iyi Kongo yaba igeze ku ntebe y'ubutegetsi kandi bakabikora bishimye. Rero ubu ngubu tuvugana nonaha muri aya masaha ayo matangazo yasohotse kandi yagiye hanze. Nakubwiye ngo wowe inshuti yacu y'akadasohoka, inshuti nzima, inshuti y'abanyarwanda, inshuti y'iyicano yanyu, iyicano yacu, inshuti y'amateka, inshuti y'ibyiza, inshuti igomba kureba amahoro kandi ikayasigasira, nakubwiye ngo kora subscribe, like, share ndetse na comment, ndetse mu biganiro byacu ntukabure, kubera yuko ubuze waba utakaye. Aya masaha ndabizi ni amasaha atoroshye kurekura ibiganiro, ariko ni ngombwa ko tubagezeho ibiganiro bidasesereza kandi bisesengura, bisobanutse, bivuga amateka ariho. Rero nakubwira ngo niba wamaze gukora subscribe, niba wamaze gukora share, niba wamaze gukora comment, uri umuntu w'akamaro, uri umuntu w'agaciro. Rero ibi nibivuga kuri iyi mihanda ubu ngubu tuvugana, FDL nayo yakamejeje kugira ngo ibiganiro hagati yayo na leta y'u Rwanda bikunde. Ese maye bizakunda cyangwa ntago bizakunda? Ese maye bizemera cyangwa ntago bizemera? Ibyo ni ukubihanga amaso ukabitega mise. Umuhanzi udasanzwe yaremye ngo akimisi iteruye ni Karemera, mureke turebe ahari aha. Ntawaruzwe mu 23 yava muri Uvira, ntawaruzwe mu 23 yava muri Uvira kongera gasubira inyuma, kandi gasubira inyuma ibyo yasabye. Nta tangazo ritwereka yuko byakunze. Rero reka turebe niba aba bantu nabo baza guhabwa ibyo basabye, ariko u Rwanda ruragendwa kandi u Rwanda ni inshuti y'abeza, u Rwanda ni inshuti y'amahoro kandi rukunda ibyiza. Nakubwiye ngo kora subscribe, like, share na comment kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze bikugereho. Rero murakoze cyane, muze kugubwa neza. Reka mvuge ngo mugire ijoro ryiza, igicamunsi cyiza, amahoro y'Imana Data atanga aruteye abantu batanga akomeze kubana namwe. Nakwibutsa gukora subscribe, like, share na comment. Murakoze cyane. Ciao, shalom.